galerija likova je bila u ovoj emisiji, ali zaista mi je drago što je večeras ekskluzivan gost. Aleksandar Saša Tijanić, to je najveći novinar u Srbiji, ako i ne po broju objavljenih tekstova, zarađenih honorara, broju neprijatelja i uspešnih televizija, onda je on najveći po visini i težini. Dobro večer, Saša. Da, ne znam po kojem ste me kriterijumu zvali, da li po visini, težini ili dužini, da bih znao šta da vam odgovaram. Zvao sam vas po broju objavljenih tekstova, po popularnosti, zato što ste vi po mnogim analitičarima najpopularniji srpski novinar. Hteo sam da vas pitam, da li se kajete što ste 1976. godine otišli u novinare, a ne u košarkaške profesionalce, na primjer? Posle svega što ste doživeli u ovoj našoj branši. Ne. Koliko vaši neprijatelji lansiraju tračeve o vama, priče o raznim ženama, iako ste vi 20 godina u srećnom braku i koliko sam čitao da ste ponovo u prilici, vi bi ponovo zaprosili svoju ženu. Koliko su vas te priče pogađale? Da li je to lansirano iz političkih izvora? Tipične muške priče. Njima se čini normalnim da imam neku vrstu afere sa svakom devojkom od koje sam napravio zvezdu na televiziji. Zato što je to standardan srpski muški obrazac. Što si je napravio ako nisi... To je koješta, to je trgovina. To se ne radi. Dobar odnos i poverenje tih žena koje su radile sa mnom i tih devojaka se sastoje u tome da su one bile zaštićene i od seksualnog izrabljivanja u svakoj firmi koju sam ja vodio. I one to znaju. Ali se to svima s polja čini jako čudnim. Zato što zaključuju i o meni i o tim poslovima tako kako zaključuju. To je priča koja moju porodicu ne interesuje. Zato što... Teško je naći podatke o vašoj porodici. Koliko imate... Neće ni vama. Neće uspeti. Da.